ole pu chairman zom takle azo ole voindia helai local khom mi pui zong te chibai kan buk chuwa voinia hian soi lo thei lo soi ngai lo ta hi poi tak zeta in than don chuan party sang te policy nen kan in bei thi na dingaya voinia ro hi chuan ram siam kan tum dan mai po soi man to mang lovin he ram him lo chan chin hi kan soi lo ngai don ta ani tuna hian lalnu esteri ni thum chung atong chaya mangang le tharau mangang le ti thabara tong chayang khan Mordecai po manganga kholaya mia anga va atapa Israel mi te tha vek ani dona wanga anmang anga theito pan tong chaya lal in na pan ang khan voindia hian ram chan tum tu te hilaya aizol kholai li lai bera landu esteri ti ang khan ni thum chung trong trai nan bei me kani chu chuan enge en tir kan ti chuan voinia hian kan ram mahim lova kan sa kuwa him lawani chumi ni wang chuan ani voinia po hian he thili kan ron soi vak ni India rama hian RSS kum sangkhan sakwa som ni panga khan din ani antum ber chu hindulal ram din nani amero chu congress party sangkhan sabiat somriat le panga khan christian pachal christian rin emin alodina adin na chuan mi retheite mi chan haiten tuklan na turte mi zong te na in rual khai taka nun kan man theina turata na lodin ni in he congress party hian India ram independent sual lai khan nasa takathokin independent min sual chua puini ti chuan sangkhan sa kosom ni panga adin RSS chuan hindulal ram din tuin sangkhan sa kosom nga pakhat khan Zangsan party an din thani chu Zangsan party chuan in hindulal ram din turin a bei chan hala sangkhan sa kosom rugle pat li khan Hindu Visa Parishat VHP afir fiak ho an din choleta Christian te le sa ko te naw te nek chep tuman bei nahi aril mani Zansang party chon sarkar nalaka India ram hi hindulal ram atam berte obnarma siam tuminan beya ti chuan sangkha zakwa somsari le parukhan Congress sarkar chuan khati lai Indira Gandhi ka prime minister ania hetiang anga BJP firfiak tenan beireng chuan India's dan puya sa ko zalen na kanti poi an lapai ngei dona ni ten ringani chumien awang chuan hetiang anga sa ko lak bin na inakan ram ati chiat hi alau oma he ram independent visual chu poi tu mahan makandia khan India ram chu sa ko krang sang om dalia pangpar huan pangpar sang te moi takan par theuna in deep dalwa an thei naram ang hikaduni tiang khan chu tiang din thei to lo tur o mga kanta chota ka chuan kum sang ka sukho som sari le paruk khan congress sarkar Indira Gandhi kai khoi chuan kan India dan pui arilai ber ahnuk pui priam bulahian secularism ti hello data ni India dan pui siam danglam na somli le panni na khan nget in India ram hisa ko zalen naram ni roseti in congress party chuan dan puya nget takina lo data chu chuan ni voinia hian BJP hian an huat chu antum ril bera chuan India ram chu Hindu kan tamlot laka chu wangin met Bangladesh ate Iran ate Iraq ate po Buddhist antam bera Buddhist lal raman siam the lo man tia
chu tiang tu chuan India siaman tumama se Congress hian Sako Zalen na lo champion puiton dia wangin India dan puya preamble of the constitution a secularism an lo datak sia wangin chumiti phon tum chuan voin ni theng hian an labe ni sangkhat za kosom sari le pasaria jansang party an paya Janata party an dina Trade Union of India nen changkopin an lo lalta ta chuan desaya chu prime minister masaberani kati lai khan rambuai kan nia helai boy na chung chang prime minister nen an chen khan ang tin ngen lo chan kha khilaya thing chalo chu kitila thing chai han phun mai ang utiani Mizoram min mangayem ami pui zong zong khi that vek mai la ti chuan khilai muna khian nam cha kan duang timi te han da jok mai ngoti nani ti chuan in reilo te an tu ta sangkas ko som sari le pakwan tu ta sangkas ko som riata tu na BJP party hen tin tani a president masaber chu Vajpayee khani ta chuan in an duang in sarkar nan le tamai silo sangkas ko som riat le palia Hindu firfiak voini pa nokber basang dal hindin le thani anani sakote naw zok te min beidan hin nalutu kheng ho hian ta chuanin sarkar nan lak le thei mai si lo wang khan Congress in sarkar nan la India rama sako zalen na omle ta zalen takin sako rang sangten kan rin kan du kan thang thei to ni amero chu tuna kan prime minister zom tak modi hian kum sang di le pania gujarata chief minister aloni khan aram chunga khan sako zalen na omadu le talova chumini wang chuan sako zalen na sakwa du ang anga the dar thei lo na chutiang dan chu aro siam ta asang ne le pathum khan anti conversion bill pulutin chu chapas ngal tani India rama chuan sako zalen na state chunga khap masaber chu Modiya lalaya Gujarat khuni ta chuan hun local zela Congressin sako zalen na kan kalpuya hun sang sanga Christian ten kan missionary te kan thon dara lime min kristal ram thun soi thi amaro chukum sang nile sompalia Modiya lawlal leta Modiya lal nu yan Christian te kan zalen tolo lekha kristal ram ti zaw na turata da pamphlet po kan sem thei tolo mimangang te po kan chan pui thei tolo kuddo te po cho kan pe thei tolo Christian ten kan pek chuanin an mani Christiana them lun tumantiak kan missionary ten manzel chutiang ko patin munche pa kanum to lai hian engatinge helai Christian ram hi abut thuk thlat kum sang ni le som paseri lo nia anti conversion bill chu pasturi na norleta on the state sang te ti chuanin ama saberatan kulaya state pakat Jharkhand akwan sang ni le som paseri khan BJP and sarkar kulay kwan anti conversion bill pulutin an pas le tani katilayan an chief minister chu baguna dasani BJP pachal mitam takyan Congress state apo anti conversion bill an pas chin anti India ram state Congress sarkar na namuna anti conversion bill an pas na chu min fil ulakan soitang don niya kay chuan kalap mo velo sang nile somparia talaw niya Uttarakhand kwan BJP ang sarkara anti conversion bill ka an pas le mak an chief minister chu suti lai chuan rawat ani chumizawa Himachal Pradesh sang ni sem le pariata an pas le Jairam Thakur an chief minister BJP Congress sarkar na voi khat man la pas lo chumizo nuwa chuan Uttar Pradesh sang ni le
som ni khan an pas le a Aditya Natani an Chief Minister BJP chumi zo nuwa chuan Karnataka an Chief Minister bomai ni a BJP la line an pas chuwangin India ramaso Christian te ti du da na sa ko te zok te ti du da na zong hi BJP lal ram vek ani Congress lal na chuan sa ko salen na kan nei vek chumi ni wang chuan ani voin ya mi pui te kan som cheu ni tuna yanin UCC uniform common code an man tuminan beya ni som ni le pariat kan Prime Minister zong tak modi a chuan popola pa an party mi te kalkom na UCC man kadu toni ti law commission ina zui man tuna hianin parliament should kom masabera pasturin anda an boy pui mek nang le ke hi UCC an man nia chuan Christian in nei danin kan in nei thei to lo Christian te ro in khon danin kan pile pute dan kan mang thei to don lo sangkha za ko som nga le panga a Hindu dan lo siam Hindu marriage act kan mang don in nei na po hian uniform common code ni tur chuan alian berta hi kan manangai ti chuan ro le thil dang in ro chun renga sangkha za ko som nga le paro kami Hindu Succession Act hi kan mang le don voinia khani mi tuya talo ni mai the amero chuti luinan ron ti china idu da na Christian na ipuan chua the lo nia chuan ila chap ve don tho tho ahun lai hian kan riru kan siam angai tuna hian parliament a Rajya Sabha chuan private members resolution in an pulutan pass to tuna hian a pass tur hian BJP hian MP an nga to MP za thum le pathum an nei special majority an tia za thum hi chuan an ne lutuk pass tur hian UCC an pudlu nia chuan nang le ke hian kadan chalen takakalo man thin ka bang thei don to lo kanin ngai tuangai Persia lal ram nuai nom lai khan Israel lal ram zong ku Persia lal ram Ahasuerus nuai an omani khati lai khan manganga naw na khang tinge kan ti chon ring lo mi te fang ani voinia yan khati ang chia khan ke ni po hi kan laku roi lo wang te soi thei lo chu chang chola ni lo India dan puya Congress party na get a preamble allow das secularism pai tur hian BJP hian parliament a khona nga tok to atho puitenen MP za thum som thum parukan nei ta chuan kan MP hi tilve kan Lok Sabha MP hi kan Lok Sabha MP hian min phat san to Christian ram hi CAA Parliament na soyani lai khan ado zong in ka vota ngati ma se del hitanga chuan he ram Mizoram Christian ram himin phatsan to nang le ke min phatsan tu na chuan Modi hawa UCC an at dulo vote an lang nia chuan Christian ram MP hian min phatsan le tho kan ringani tuna hian secularism nol kian duani mi then khatin article 370 Z hian min chanangan ti min chan don lo uniform an itlat rual khai takaman tura tu temo lo da chat bi theini lo dan pakhat rual khai takakan man nan huaya tu mati bi kaum thei lo chumi ne wang chuan Article 371 Z hian min chan don lo hetiang nga constitution ami involving na yan chan thei ni se Jammu and Kashmir kha achan Jammu and Kashmir
an soi sak don khan India ramakan lo lu lai khan in tiam kam na nein vo bi kan nia article 370 hi kan tan bi liao asiaman yan ti samon Kashmir khan Modi angoi reng midang chuan an thamuan thin ma se hun alo kal zela sang ni le som pa ko ga tha chuan ani num him na article 370 kha thok le khata a thuai le top mai ni tharuk chunga curfew samon Kashmir an thap ngoi ni kha in chan chua theinan nei to lo hun kal to tang hen isirang u article 370 thuai le top tu khan article 371 z hi min pai sak lawang te soi thei lo chumini wang chuan ni voi ni an thade ngai em kan runau na chan ni ta chuan ni na tunan lama bak le chu UCC so ta dota chuan sa kho zalen na secularism the preamble of the constitution ami heni hemi pai tu rian parliament a khuan special majority an nei to alama mo chu India ram state BJP sarkar na state som le panga amamo tuna hian state som le pakhatan nei mek parliament a sa kho zalen na ti an pai rual khan state sarkar som le panga te hian kan pompuye ti session kowa an lo pass ve ngai chumi choni voinia hian Modi ale ho te hian an thir keini miso te hian nge kan thir ve minan sa an sa khwa adin chua theina turin thiam takin min be chuti lai chuan enga tinge kan muthu enga tinge kan vitamin theilo voinia hian sa kho saklen na pai turian bil pulut se parliament atlang don state som le pangama mo in som pakhata nei to India mar chakrama hian Christian zong an thlom deu vek to Mizoram chia himin lalalo voinia hian lau om lo theng tur omani chu lau om lo theng tur chu kan hlawa Christian mi tam tak ko khan ten awani chu wangin voinia hian ngai tharu ingai tha chiang ang u India rama officer lian IS le IFS rol som ko le pathum te chuan tun kum march tha khan Prime Minister Modi kal da ne lau om mani kan Christian na che zo don sa khote naw ho kan him to lo ti in open letter an thonani Google a zong ro in huang kango zong ka IFS le IAS rol howan ni a anni na lo chel to zong te ziakin signature pevekin pumodi sa khwa himin be to su anti mi thiam rol te ponan lau em la hian keini hi thamuanga thu thei kan ni to lo ani chumi ne wang chuan in ngai to chiang ang u voinia hian kan ta na lo om helaya kan thenom loka Christian pui ten trap ngoi ram noya te nu pui an fanau te ne na tlan chia in mun na mumal po nei lovin ram noi palai lenga an vak National Federation of Women in anan chui ta anan chui a thu di kanan hua chuan hei chu BJP sarkarina atir te atanga alo plan sa Christian te nek chua tum nani helaya Christian ni tam taka hi tlang mi ten ni chu wangin en Christian te kan nek chuak turani tia state sarkarina bulalo tu makhan hu chuak ta sia chumi ne wang chuan chutianga thu di khan hu chuak tu te National Federation of Indian Women tanti kami te achui turan han tirte General Secretary Anera Jale National Secretary Nisha Sidhu te chu an manto FIR an thelu enga tinge kan thenom loka hetiang em ko pa
Christian temin ngai sa kan biak in za thum chuang an hal to nuale Christian te hetia ramdanga an ma ni pian le mu na po thawang thei to lo an no chua chon lai hian ke ni helaya Christian rama Christian in ti te thawang kan lom thei kan Christian puiten tha nia trap tur kan ni lomi kan Christian puiten mit tuita kan lung ngai ni hian nga tinge kan la him thei chuwangin voinia hen ngai to chiang mu voinia hian lau om ani chu lau om chu lo then ma chuan apum pel nom chun chu BJP le atho puite nol hini Tuna hian BJP tho puite chu tu te nge kan ti chon kan ram chunga tual chou party pati te hin ni zep thei mia lovin MNF chu ne dan tela national leader BJP thalak na pon tel zer sang ni som pariat po khanin vai bel che som telin an ron puya chu wanga thling chun ni sarkar ni na nei sang tak pakhatin kan president ron soi to kha tun chuma chuan ZPM hi Congress pai thang nan na sa takin an ron mang don anti adik karing ZNP ni lai pon BJP National Secretary kha an office an koluta thun soi tirani an thalak po tuna hian video clip an kan nei vek enga tinge helai Christian ramami kan soi tu ni tum te yan an Christian pui te hi kan bula thu dik soilang du lawa an zepa phairama an BJP ring lo mi ten zo munia chon eng kiman soile du helai rama hian enga tinge deran nun in soilang ro se mani loka kan ZPM president chu tuma khilar lovin ni som ni le pasari khan kau hatiapan ni chinan soitong khan karvara chuang chun khan zo ramta na chiat na thlen turin lalnu estere bua ramana angdeu khan arukin min phatsan ani kan ringani enga tinge chan kan ti chuan notice chuan Assam Chief Minister Bishwa Sharma khu BJP alal ber sang ni le som pariata helayan campaign lai pon ron uap tu le sum zong ron the thang tu khani voinia hian enga tinge helaya kan Mizorama kan tual chou party te hian an zukpan le tak mai lawa ma thengani atheng don ani keini Christian temit phatsanin Hindu poisa beisen sukal le thoni voinia hiani harangu enga tinge kan Christian nahi kan mangai lo Kristalal ramdin kan du lo emmi Kristalal rama hian Hindulal ram rondin se kan tiemi chumine wang chuan voinia kan tu soi lo ngai thatu zong te u Isua lamai tan chuan Hindu poisa nol ngamro Isua lamai tan lovero chuan BJP le atho puite an tin theina turin beiro sa khozarlen na champion puitu chu Congress party ni kanti awang chu India dan puya sang kha jokosom sari le paruka 42nd ben mena get a constitutional da tun ni wang hian India rama chon nu le pa nian chinga sa kho rang sang te tan bil ta kan ni ti achiang mari ole kan tu soi ngai thatu zong te Congress party chuan he sa khotil hi ave ma kan ram kan namalo din chuat theinan he rama yan Krista alal reng theina turin sa khozelen na hum him na kongzo abuat sai don ani chumia chuan mi zong pol soilovin ko khan mi zong te lo thok chuak ro lalu esteri le zuda te na
Persia lal ahaw sueras lakatanga himna an beilai khan an thok chuak nga masin hulhia panding mailo ponan chuak theito pinan bei an trong traya trapin lalpan awani voinia hian keini po modia kan aw ei zolo mei ni thuma tanga khulaya Manipur ku buai ani to ma se voini theng hian voi khat pola soidu lo khulaya tripura chuanin radia than nia antolai li chuanna electric kinamana mi parukan thia som pangan liam a hindu puite cho thetak meu kami zan la khan cheng nuai ni thi te ka pe theu do na ron tinghal keini azate lan thi to mangangin na sing tel raman suasan to re theile mangangin chan pui tuan zong an trap ngoi ram khuai tu ram lal ber hian khu ko aramani lo nge engati nge an aw o ya angai thak theilo engati nge an aw o I khongai na ne na chan let lo chumi chang let lo tu chuan keini pon kan tor nia chuan min chang let don lo ti khia in kongres ina sa ko len na hum him na kong zo tun tha ni som ni pasar hian kan buat sai dona chumia chuan sa khomi zong te ko khan sang te Christian to phot te pol sang te lo thok chuak ro India aw har tur hian kholaya lalpa bingin kong isong sa kho zalen na sa kho him angai to chuwangin sa kho zalen na hum him na kong zo kan nei tura hian mi zong lo chuaka Krista lal ram nget taka din le zel theina tura ta na chan turin lo pen chuak turin kan som chu kalome